Na današnjoj sednici vlade ukinuli smo i odluku vlade o obrazovanju radne grupe za implementaciju projekta Jadar, koja je formirana 9. aprila 2021. godine i time, dame i gospodo, predstavnici medija, poštovane građanke i građani Republike Srbije, ispunili sve zahteve ekoloških protesta i stavili tačku na Rio Tinto u Republici Srbiji. Fakultet će pomagati da se ta dokumentacija uskladi sa našim zakonima, da se oprema koja bude angažovana, u stvari oprema koja treba da dođe. According to what I have, things are coming in April. Well, that was the plan. That was the plan. That was the plan. I stavili tačku na Rio Tinto u Republici Srbiji. Mi smo dobili neki grubi opis poslova. Tek u sredu imamo ponovo sastanak sa njima da vidimo kako će to dalje ići. Pa mi se tako desilo da su me sad zvali i rekli nemojte, molim vas, da dirate Rio Tinto. Ne, bilo je dovoljno šanse, sada je gotovo. Hvala vam.